kublai shubun fibro akan ke video mta an ajing tip yakitu ki badon interest ban shimanta ka jing mare ke ban long khat khandai tarik mentau banai ke long akan ke sisajan ke banwan ke jing mare ke dai san kilometer invitational 5k run kaman sedang napo JN Sports Complex Shakol Fling Shelailat PTS terter bat sawan 5 yang sha po JN Sports Complex te hakane ka jing mare ka registration kalong limited registration piaban klik register ba kaling an bu apo ka description minsa pandap hima final ba kaling kat ba kaling kadang long ban register kemud ba kidang long lada kaling kamlong shu kemud ba la dam te hakane ka jing mare omdon prize money te kin ai tang ka trophies sikinong job te ka certificate nam tabaro t-shirt nam tabaro ki benong simenta bat ka refreshment nam tabaro ki nong simenta kapor mas sedang kalong new bejim step te nam ta kitu bomnang man register dengan pin IP kumno ban register apo ka neka Google dokumen no te kaling kalong gumni invitational 5k run for World Water Day 2022 dokumen google.com te kan link kalong gumni pin klik ikane kaling waladang ne new apo ka description nak klik nang tu tekan wan kumni invitational 5k run for World Water Day 22 registration form kudwa fi registran online back te pin pandap ik email jong pi first name and last name jong pi gender jong pi last name age phone number email ID biang address te sa submit la biang ladam te sa wan beha kedukas ni korban dei mare khat khnai tarik te lada kan nikaling kamlong shu lada fiklik apo ka description amdon shu kini kun ba lakut kun ba la dam te tangkine hi jing betip kule shubun